Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kaiponu by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero, the first of which is pu no no, and it means satiated, full or content. Hara mai ki te hākari e pu no no ai koe. Come along to the feast and you'll be full. Our second kupu is pui pui aki, and it means treasure. Ko te pounamu nei, hei pui pui aki mā te iwi. May this pounamu be a treasure to the iwi. Kia ara mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te kaiponu nā Aesop. I tanu tētahi kaiponu i ana pūtea katoa i te whenua, i ngā pakiaka o tētahi rākau. Ā, i iarangi, ka toro atu ia e pūnaunau ai ōna karu i te kitenga atu i ana puipuiaki. Tērā tētahi kai whānako, kua mātakitaki i aia e pēnei ana, ka toro atu i tētahi pō, ka whānako i te koura nei. I te rangi o muri mai, i te tamōtanga o te pūtea, ka haihai te kaiponu i ōna kākahu, ka mōteatea ai i te ngaronga. I te rongonga a tētahi kiritata i ēnei tangihanga, me tana mārama haere ki te pūtake, ka ki ia, e hoa, kaua e mōteatea, me whai kē koe i tētahi kōhatu, me hoatu ki te kōhao, me whakataku ne, āno ko o koura, ka ōrite te hua o tēnā, ki te hua o ngā pūtea o muarā. Ko te kiko o te kōrero, ka hore he hua o ngā rawa, ka ore i whakapaungia. The Miser by Aesop. A miser once buried all his money in the earth at the foot of a tree and went every day to feast upon the sight of his treasure. A thievish fellow who had watched him at this occupation came one night and carried off the gold. The next day, the miser, finding his treasure gone, tore his clothes and filled the air with his lamentations. A neighbour, hearing his outcry and learning the cause, said, "Pray do not grieve so, but go and get a stone, place it in the hole, and fancy it is your gold. It will be of quite as much service as the money was." The moral being, wealth not used is of no value at all. Tēnā rawa atu koe i whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. Did you know, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free Patreon access. Kaimahi can now get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content to date, which is more than 100 episodes. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtea way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. Ko Taurapa e mihi nui ana, hei ākua nei e hoa mā.